حال بیان کرنے میں نوجوانوں میں نو بزرگو حضورو فرمو گاسیم خضر نے یم بغراو مکین مدین کن قریبن مسکینن خضر تی ماشس پانے خضر دکان پر نیو بغراو توئی کریو اشن توئی خاطر حضورو فرمو یم دی قریبن قربان بیچن نبی صوبنی خضر نبی صوبنی اختیار وشو جو تاجداری کائنات نے اجازت چگسی دو ماف یم خضر کر امی ہٹ ڈسٹریبیوٹ یتھو یم خضر رج موستائی تو میمز اور یور اچھ اڑ دپن شاکن اچھ اڑ ونا آز تی ہنفیا وور ترور ژتجی وور اچھا پزی کنا پنس جماعت دپن اچھا ٹھیک کنا ام موجود کر بہ گزارش ہر ساتھ روزو ہر حالت پر بہترین ریکس پر حق اللہ کا تیا سن جماعت حق اللہ گوا اہل سنہ والجماعت حق یت جماعت من چھن کن مسلس امہ حالت اور یور تارن گڑی آمز کرنے کی مگر اگر تو اگلے بڑی پائی ونیو سبحان اللہ بو ونہو یہ کات واللہ تاجدار کائنات وہ دومنس یم گئی خضر یم باگراو چون کفار گچھ یہ دو کس آئی ہوئی بڑی ونو یہ ما اس اور یور منگن والیو من گوڑ وچ یہ کیت منگن والا چھ واللہ میون کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینو جوانو مینو بزرگو یتھو یم یہ حال یوت بیان کر تاجدارن دوبنس یم نیو قریب قربان یم باگراو ام یوت خضر کہ واللہ دوبن میانی نبی توئی چھوان میو مسکین تی مدینس مز کہاں باسن یمس بہ باگراو ہا یا رسول اللہ حضورو فرمو اوتام گئی ژورم قانون ولا بوز دل مے چھ باسن ژٕ یژھان پان سی کھیون نیر کھیناو پنن پان بے عیال چون کفار کر ادا پروردگار یہ ترے حکم آسن تج بنائی نبی پاس یت مختار آسن چھا بدل کن مینو جوانو مینو بزرگو مگر یہ پانچ حکم بنائی تاجدارن ربات سوز جان جبریل امین دفجاز میانی نبی یما کر لکن مزے گچھ غلط فہمی ام حال پاد یمائی ونن ربن ون تریت نبیان بڑائی بیز تپن باقین خاطر کیا چھ تاجدارن ام حال رب کائناتن تھامت مگر یوسا یم مینس دربار اسم مزاو امس کر مالا مال ذات ذوالجلالی حضرت اللہ جل شانو سن محبوب حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں نو جوانوں میں نو بزرگو اوئی قربن بیان وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو یہ نبی دیو تی رڈیو یمنش نبی رڈیو پات تمنش روزیو باز واللہ ونچم جوانن پنن بزرگن میں حال گزارش تو ایتی کریو یہ یقید پانس اندر پائی وست واللہ نبی تاجدار شروب دیوان یہ نبی چھو بغرائیت ایسے نابکارن دیوان واللہ آت پیٹ اگر دلائل گچن آکت کر بوجھوا چیر مگو وہیں گو میں بواتن برابر شامس کیا مگر کات بوجھو وہیں تو ہی آت پیٹ اگر دلائل گچن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کر روایت تو شو وزید دبن حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بدراؤس ایک در رسول رحمت اسی ایسی یوت نا جنن تشو ریزک دیوان رسول رحمت یہ ہوئی شو مختاری بدراؤس تاجدارت سے آگ دوہاں اکی جائے جت نبیان گول دائر آخر کات بوجھو کیا جتون ایسی یوت نکی ہیں وہیں وچھو دیوان کمان چھو وہیں چھو میں وقت کام بکر ہاتھ امی حالا برابر ام جت گول دائر ایتی کرن کھڑا دبن یہ اتنی روزی ہے اور یور گا سک یہ مز روزی کھڑا یوتا نبی واپس ہی یہ کھوچا یہ مز بیزی حضور نبی رحمت فرماون یوتھی بدراس یہ صحابی ووت مینو جوانو مینو بزرگو دبن یہ لوارا دور مینو اچھو نش چشمو نش تاجدار گو بچوس نظر تھاوی اور وہ دو ویتی گو نبی مینو چشمو نش اوجا یعنی میاو نمائن ایت رسول رحمت وارا کاہل گو تھارو شونٹس حضروز دو من ین کھوچک مگر ہمیں گئی تھاری زار یہ تھاری زار گئی کائناتک نبی کرن بیان باس اور واپس ہمیں یارا چند تھاری رکا میں دو مسکیوز خارجا تو نبی تو اس گئی وی اور اتاز گو دو ازار دو وشتی گئی دو ذات مینو چشمو نش اوجل حضور وہ واپس میانی یار خوصما ببوز بد بڑی اگر سمجھ آؤ میانی یار خوصما نبی دل کیا کر میں بوسے عجیب حالت تاجدارا حضور وہ واپس یاؤس جنن ریزق مگلوم تم نے گو جن محمد رسول اللہ
اوی کور میں عرض مینو عزیزو مینو بزرگو مینو جوانو حضور نبی رحمتن ہن ذات چھ دن واجی عطا کور امس ذات ذوالجلال حضرت انما انا قاسم واللہ یوتی دپن بشس بٲگراون وول عطا کرن وول چھ رب کائنات بٲگرایا چند ژھیون کن یمس چند برت آس بڑ ونو ان مے منگ ون نبر کن کان 10 رۄپیہِ مے آسن نہٕ کہین بہٕ کیٛاہ دمس یمس آسن سُہ تُلہِ تہٕ دِیس گوٚو بٲگراے سُے یُس مٲلک بڑ ونو بٲگراے سُے یُس مٲلک تاجدارس چھُ عطا کوٚرمُت رۄبِ کائناتن تمی منٛز چھُ اسہِ اُمتین دِوان اسہِ داغدارن اسہِ گۄناہگارن دِوان رۄب تھٲینو تۄہہِ تہِ سلامت مگر بڑ ؤنۍہوس یا نبی چار کر ازلا چارن دستگیری کریو گناہگارن اللہ صلی اللہ لا وسلم علیکہ یا نبی پرد تھد تلیو حضرو یہ جانوند ہوئی امبری مویس اللہ بڑی لا وسلم بس میں کری زیم دستگیری روز میں شرٹیت ما کم بجوز دامان چونی اللہ صلی اللہ اگلٹ ونو بڑی غم زدہ دیو سادہ سنیری مدہ پان بوزان چھوئی رسول خدا اللہ صلی اللہ ات نبر کری دب شان بڑی خان سن کریو حض یوس یسا ات نبر کری دب شان بڑی خان سن کریو حض باد سات سا تیچی اس دیوان فریا اللہ صلی اللہ ات نبر کری دبس اشز برارن چھ رحمت چنیس کر امین وہر یا رسول اللہ صلی اللہ کھڑا گچھ سریا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات مدنی سلال یونگوز در چشم ڈال یونگوز جاہو جلال یونگوز ون ناس میوا رہی ہے
سون سالے پوشن کرس بمالے دیدر وصال جن گوز وننس میوا رہی ہے یا نبی یا رسول سلام علیکہ یا حبیب بڑی صلوات اللہ علیکہ صلوات صلوات علیکہ پریچی میں جانی جانا اشتاری کنت حاران سجد بلال ینگز وننس میوا رہی ہے یا نبی یا رسول علیکہ یا حبیب صلوات علیکہ صلوات دل ساندی اس یاغنادن حال ون دبس بنواس میں کیا بنیامت کس دود شمس نیامت ونواس میں کیا بنیامت کس دود شمس نیروز پرد نیبر یا رسول عربی کریو یا جماعت اخ نظر یا رسول عربی متر یزدان گناہ کرک بحث پیومت چھس پتھر یا رسول عربی والحظ ٹاٹھن پیو وقت آخر جلو پن نئی تروی زمنا کسی پیٹھ میں ذات پرمت پائزم یلی حافرن آخر شان چنس یمس نابکار آگ میانا شاند سی پیٹ پانیت اللہ میں پرنویزیم ونیچ میں کمین خن میان نبیو یور کن دکھنا نظر میان نبیو ون قصب اندرم ستم میان نبیو یور کن دکھنا نظر میان نبیو کود کال ون چھوم روزن عذاب کر وچ بچونی وطن میان نبیو وائی لگمت بچسنا غم کس زالس ہیکنا غلامن خبر میان نبیو دک سبز چھا درامت خالی احمد اشدق زد میان نبیو وائی چھس بگنگار بنی کس خریدار چھس عزب پیومو پتھر میان نبیو
مے غم صدقہ جگرس اندری مے غم صدقہ جگرس ونہا مے ورنس نرودو وار میانہ نبیو ونج مے غم خن میانہ نبیو یور کن دکھنا نظر میانہ نبیو وائی ون کر بندرم ستم میانہ نبیو یور کن دکھنا نظر میانہ نبیو چھم تمنا آرزو انتم بجا میں شرس میں بس محمد گس کرون پرسان میون چھم تمنا خواب وچھن رحمتن للعالمین بوس تمہن خاک پائن میرے ارمان میون رحمتن للعالمین زولگن قربان میون کشفیہ مذنبین پیٹھ فدا سو جان میون دستخط کردم نام اعمالس یس میں چھم خراب گناہ مینی از پان چھل دو ونیو پننی حال دگ چھم لایا سری پننی بی میں سری یار چھک چھم کتیا وچتم طبیبو ونیو پننی حال آستان پت آستان ون بدم یو ونیو پننی حال پوپر سر پر گت بکریو ونیو پننی حال ونہس میں کیا بنیومو کس دو دچم سنیوموت ونہس میں کیا بنیومو کس دو دچم سنیوموت رویت ملال یونگز ونہس میں رہی ہے یا نبی یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ ربا دل لگن دادن شفا مرض دارن مرضن شفا قرض دارن قرضس ادا حاجت مندن ہند حاجت روا یم جماعتک نیک حاجت روا یم جماعتک نیک مطالب روا یم جماعتک نیک مقاصد روا یا ربا یم اسپتالن اندر بیمار تمن شفا یم گر در بستر بیمار تمن شفا ربا حاضر سائل بیمارن شفا کریم پروردگارا یم ات در در آزین حاجت روا مسان یک جماعت اسنارس گلزار وسیل انمی رسول مختار سیدہ شکوستائن خاتون بیمار ربی کائنات تمس تہ بخش شفا شفای کامل کرس عطا عزیز بیاک بیمار تمس تہ کر شفا غلام محدین صوفی چھ بیمار ربا تمس تہ بخش شفا عالم کن بیمارن شفا یم ہسپتالن اندر بیمار تمن شفا یت مجلس مز یس بیمار تم تس شفا ربا یہ کشیر کردن آزاد ظلم و تشدد نش نجات جابر ظالم حکومت نش نجات اسلامی نظام کراتا اسلامی قانون کراتا اسلامی حکومت کراتا یا اللہ یہ کشیر کردن آزاد اشہاو آزادی ہند بہار یم شہید گئی تین شہادت کر قبول تہندی شہادت سے کرن یہ کشیر آزاد ربی کائناتا یم ات دیر دری ہند آمین قبول ربا یم بے اولاد تمن نیک اولاد یمن سوزمی چھ تمن ہاو تہند بہار یا اللہ یمن سوزمی تمن تہند بہار یم بے اولاد میں اسی پنن عزیز تمن ربی کائناتا تمس خاتون تی سوز اولاد اولاد صالح کرس عطا اولاد نرینا کرس عطا کریم پرور
پروردگارا یم گامک آز تام درمی تمن کر مغفرت یم جماعت کن ارواحن مغفرت یم علاق کن ارواحن مغفرت یم امت نبی مز آز تام درائی رب کائنات تمن مغفرت تمن کر تورک عالم جان سانی خاطر بنائی زی دشوی عالم جان یل نک تل نیزی بائی ایمان پاکوک آخ مصر کرب ارشاد سب دپن مگر سری پروز تیل واللہ میحال چھم سنیمت مائی دل سی وائی نبیو یہ دمو چھم سنیمت مائی دل وائی نبیو یہ دمو بوچی اتھ نبر کری دمس تمنا ہاب وچی اسن ساتھ حسن ہاب راز چونی ونی مدینہ نیتمو ہاب وچی ونی مدینہ آہا چھس بلا یا لول آلو عزم لو بوزتا چھس بلا یا لول آلو عزم لو بوزتا کرت من بڑ کرت من یوسف مانگنے آمد آتھ نبر کرت من لول سونی از مہدیدہ دیدمو کرت من لول سونی از مہدیدہ مائی دل سی وائی نبیو یہ دمو ہاب وچی اسم ساتھ حسن ہاب وچی بوجدن میون نبی ہاب وچی روز چونی ونی مدینہ ونی مدینہ نار تکبیر محبت نار رسالت اسلام اسلام آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء ناس پیٹ ون وہ لاتی پائیں آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء